Thì con phi đây cũng là bận ý bại được vật lang Khuôn bà rồi thì phi thu lâm mình nói ikhlat vậy ikhlas mình cả lại đấy buat karai puar lah deh ikhlas baju ye buat nanti bah puar be ikhlas deh sebab mau pe puar tambah lah deh kita puar hi dai baju tức là nói nó bị phân đập tidak lah saya tanah santarik lah saya jadi balang yêu balang ko tali ang tayo po mau rot dulu sih istom cũng nói kemarin lang interview Arsenal Duna Arsenal interview agak jenis sate iklan isat ini apa dan kan kini kini jenis sistem bakta nama kejong ini dan ketika jempang dan high blood pressure diabetes ada beli apa bypass saja kalau ini hak patient itu ada beli apa bypass jadi mentala news ni ada yang betul iklan isat ini bukan dia long kerja iklan no jom ini kadang tak jom orang kerja ini kejadian